Нова Каховка шеерінде ерлешкен Русия селян бары yok етілді. Ерлі сакенлер хабер еткеніне көре патлама гидроэлектрик станция янында юз берген. Одесса вилаетінен Арби мемориетінен спикері Сергей Братчук, Саба Украина арбилері бірчоқ ишгалжена, Рус мермілері ве душманнан ава ұжыміне қаршы мұдафа системасына yok етті деп қайдетті. Стратегия коммуникациялар мерkezінде рашистлер топлашқан ерге дарабе бұйық месафеде бұлынған нишанны ұжымете білген Америка селясынен керчеклештірілгенні қайдеттілер. Ёб твою мать, блядь. Вот это бали. Украина арбилері рашистлерінің Харьков шымаліндегі Дементиевка юнелешінде ұжымына ұрып қайтарып, душманны изюм женебіндегі Богородичне койынден чекілмеге мечбур етті. Баштапның малыматына көреянда руслар чоқ ғайып қауғырады. Ишгалжилер Бахмут юнелешінде илерілемеге тұрышып, бұл елдар аскелген шеерлеріні артиллерия системалары ве ракеталарнен yok еті. На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Білогорівки, Золотарівки, Серебрянки, Верхньокам'янського, Званівки та Роздолівки. Ворог вів наступ в напрямку Верхньокам'янського. Має частковий успіх. Арбилернен коношты ве имайджилерні мукафатландырды. Украина президенті Володимир Зеленский Днепро вилаетінде мұдафа қоветлерінің огдеки позицияларына зиярет етті. Зеленский Кривый Рих районында мушавере кечірілгені вақыт Каховка адлы ордуларының оператив группасынан команданы бригада генералының марузасыны діңледі. Сөз мұдафа сыңырларының донатылмасы ве орданан бутон керекли шейлерінен темин етілмесі аққында кеткен. Малым олғаны кібі душман Херсон вилаетінің вақтынжы ишғал етілген топрақларында болынып, Кривый Рих районының аман-аман күн ұжымете. Девлет елбашысы арбилерінен қонушқан сон, олар күрешіні девам етмеге азыр олып, Украина ғалебе қазанажағында ит шүбеленмегенін айтты. Бірлешкен девлет ве ортақларының көчлі дестегі. Украина президенті Володимир Зеленский женгтің арби қысмы елінің сонына қадар бітмесі үшін не yapmaq керек олғанына тариф етті. Бұны CNN Америка телеканалына интерв'ю бергені вақыт білдірді. Якщо наша держава буде об'єднана такою, як зараз, якщо потужна зброя буде йти від наших партнерів нам вчасно, і якщо удача і Бог будуть на нашій стороні, то ми зможемо багато речей зробити до кінця цього року. Зеленский қайдеткеніне көре украинлер өз топрағына душманға беріп, вақтын ишғал етілген территориялар Русияге айт олажағына танымай жақ. Президент Украина дегер ишғал етілген вилаетлеріне дипломатик елінен қайтара білежегіні тахмин еті. Ми будемо боротися, так і є, за кожний клаптик нашої території. Ми, може, одразу все не повернемо, це зрозуміло. Деякі речі повертаються на полі битви. Для цього нам потрібно технічно бути забезпеченими. Коли ми будемо технічно забезпеченими, ми будемо деокуповувати наші території. Деневе сияси бақышлар үшін 45 жылы қапыс мұддеті. Русияның Женеберби махкемесі терроризмде қабатланған Қырым татарларға бірден 2 үкім шығарды. Кечкен сene февраль айында Бақчысарайда тұтылған 42 яшында Эрнес Ибрагимов и 51 яшында Олег Федоров 13 жылы қапыс мұддетіне махкүм етілді. Ақмеджетте тұтылған 34 яшында Исмет Ибрагимов 19 жылға азатлықтан марум етілді. Эпсіні Хизбут Тахрир тешкілятына алақасы бар деп терроризмде қабатладылар. Ишгалжелер Исмет Ибрагимовна Хизбут Тахрир фырқасынен бағлы группаның тешкілятшысы деп сая. Сөзде махкеменің қарарнамесінде тұтылған Қырым татарлар террорнен бағлы жинайетіні япқаны, яды япмаға азырлық көргені аққанда делелі жоқ. Мұсылманлар жамиде дини ве сияси мевзуларыны музакире еткені үшін терроризмде қабатланды. Махкүм етілген Қырым татарлар оларға мұхалифет үшін шығарылған үкім милли ве дини алиметке көре тақыплерінің невбетеки далғасы олғанını білдірді. Все это происходящее открытый геноцид по отношению к нашему народу, который корнями уходит в 1783 год, затем 1944 год. И вот
новая повторная аннексия, новые репрессии, которые видоизменились, но несут в себе ту же суть. Смысл всего этого – уничтожить наш народ. Нашу религию, нашу идентичность. Хотя, возвращаясь из мест депортации 30 лет тому назад, мы разрушенный Крым после депортации возродили из пепла. Исмет расценивает как приговор в отношении всего крымско-татарского народа ввиду того, что чтение книг, обсуждение каких-то религиозных аспектов, собрания в мечетях, скажем так, диалоги на религиозные и общественно-политические темы, по сути, не могут являться основанием для привлечения к ответственности по особо тяжким статьям. Недостаточно привлечения за чтение книг, аргументируя это тем, что чтение книг могло привести к попытке захвата власти в Российской Федерации. И данные попытки пресечены только лишь при помощи следствия. Это абсолютно абсурдное обвинение, которое на протяжении нескольких лет в отношении крымских татар выносится в Южном окружном военном суде. Украина тышышлерін әзірлігінде халқара топлылықны ватандашларымызны уйдырылған жинайетлерді қабатлап, оларының даваларына дайыр адалетсіз махкеме отырушыларына кешірген Русияны джезаламаға чағырдылар. Ці судові рішення є черговим підтвердженням агресивної політики Росії, спрямованої на знищення кримських татар та їхньої ідентичності. Росія повинна скасувати рішення суду та звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України, припинити будь-які політичні переслідування та репресії проти представників кримсько-татарського народу, у тому числі шляхом використання російського антитерористичного законодавства для їхнього переслідування. Патлайчы ишлер бойынша эксперт Ахмежет районында сөзде диверсия yapılması hakkında açık aydın cevap berip olamады. O meclis reisinin birinci muavini Narimан Желял ve Ağa Qardaş Ахтемовларының davası bakılgan Qırımның işgalciler yukarı mahkemesinin nevbeteki oturuşuna çağırıldı. İşgalciler olarını Sanki dersin Angara koyu civarında harbi kısımga keçirilgen gaz borusunda diversiya yapılmasında kabahatlay. Был допрошен также свидетель защиты, который непосредственно сообщил о том, что 23 августа 2021 года Нариман Желялов находился в городе Киеве и не мог иметь никакого отношения к взрыву газопровода в селе Перевальном. Нариман Желялов является одним из активных участников национального движения и последовательным сторонником принципа ненасилия, ненасильственных действий, поэтому попытка обвинить его в совершении какой-то диверсии, какого-то насилия, это высосанные из пальца, скажем, дела, направленные с одной целью – дискредитировать как Наримана Желялова, так и наше крымско-татарское национальное движение и наш народ в целом. Но я еще раз повторяю, что мы были, есть и остаемся последовательно сторонниками ненасильственных действий в достижении своих прав и свобод. Кезлевнің işgalciler мемориет бинасына бойылған Богдан Зиза да бір уйдырылған қанун бозылмасында қабатланған. Қырым құқық қорчалайчы группасы білдіргенне көрешімді генч теракт yapılmasında да шеклене. Майысының 16-сына кечер гежесі Богдан Зиза Рус-Украин женкіне қарышы наразылық білдірмек үшін Кезлевнің işgalciler мемориетінің сары мавы түслерге боялады. Рус құветшілері оны туты башта мүлкиетке зарар кетіруде қабатлады. Фақат біраздан Росинформ мониторинг Богдан Зизаны террористерінің яңа жеделіне кірсетті. Демек, işgalciler геншіні 15 жылға қадар апске ташлай біле.